Crvena zastavica je puštena, pratimo razvoj događaja neposredno nakon starta. Diktator i Miroslav Golubović su uspeli dobro dostartuju i sačuvaju startnu poziciju 1. Na drugoj poziciji u borbi Kiš Gabor sa grlom Amigo i Milan Tasić sa Ilinkom Desajan. Na četvrtoj poziciji Super Globus sa Nemanjom Mašićem. Odluka sudijskog kolegijuma o isključenju grla startni broj 2 Amigo, vozač Gabor Kiš, dug galop. U međuvremenu došlo je do promene. Vojstvo je preuzelo grlo startni broj 5 Ilinka Desajan, vozač Milan Tasić. Na drugoj poziciji borba Diktator i spoljnim delom staze Charlie BL. Četvrta pozicija za Super Globusa, peta pozicija za Phantom of the Operu, a iza njih Hunita Desajan. Odluka sudijskog kolegijuma o isključenju grla startni broj 1 i Diktator, vozač Miroslav Golubović, ponovljen galop. Manje od kilometara do cilja, u vojstvu i dalje Ilinka Desajan, Charlie BL na drugoj poziciji, Super Globus je smanjio razliku, nalazi se na trećoj, Phantom of the Opera četvrta, a u trku, odnosno u konkurenciju, se uključuje i Milan Prišić sa Atuslavom koji je imao najviši dodatak na startu. Dobar deo tog dodatka je uspeo da nadoknadi. Šesta pozicija za Hunitu Desajan i Borisa Novića, a iza njega vozač Milan Ilin sa Haker Asom. Na nekih 300 metara do cilja Ilinka Desajan u vojstvu. Na drugoj poziciji Charlie BL, Super Globus na trećoj. Četvrta pozicija borba, Phantom of the Opera, ulazila u ciljni pravac. Hoće li Ilinka Desajan sačuvati poziciju koju je najvećim delom trke gradila, ili će napadi Super Globusa biti uspešni? Pratimo prolazak Super Globus ili Ilinka Desajan. Potom Phantom of the Opera, Hakeras, Hunita Desajan, Charlie BL, Hakeras,